Ovo je 2008. Ovo je 2013. Ima još te dokumentacije, ali ne vodim više računa. Umorio sam sve toga. Zovem se Dragan Vujica Kefalo. Mnogi me znaju. Skijam od 4. godine. To je već 50 godina. Ovdje sam 18 zadnjih godina. Naučio sam 2000 ljudi skijati. I mašio je to broja, nebitno. 11 godina sam proveo zahvaljujući braći i ćaći pokojnom na Bjelašnici. Malo na Jahorni, malo po Glečerima. A uglavnom sveo sam to na sat, dva vremena da ljude naučim skijati. Kad sam ja bio dijete, to je bilo 10 dana, pa su smanjili na 7, ja sam smanjio na sat, 2. I svi su prezadovoljni. Mislim, glupo mi da sam sebe hvalim, ali morate pitati moje učenike. Ideja je jednostavno, ja sam čitav život u skijanju. I nemam nikakvih primanja i prije 18 godina kad sam pričao 19 ljudima da ću izaći tu i u školu skijanja oformiti, svi su se šalili. Ali to je zaživilo i ljudi su ekstra zadovoljni. Ne mogu vam opisati koliko sam ponosan na tih 2000 ljudi što sam ih naučio skijati. I oni ako ovo budu gledali, možete uzeti. Jučer sam imao grupu iz Dubrovnika, Južnoafričke republike. Nema odakle svijet ne dolazi, ali vidi na internetu i nešto i to je prelijepo. Znači svake godine, svake sezone? Da. Ovdje 18 sezona, 11 na Bjelašci, na Kintertux Glečeru sam bio sam u Oreu, u Švedskoj, bivšu Jugu sam uzduž i poprijeko prešao svako skijalište. Znači, ama baš svako skijalište. To je jednostavno ljubav prema tome. To morate voliti i to je to. Otprilike koliko ljudi po sezoni? 150 recimo mi je najveća sezona bila. A ovo je malo skijalište i loš je put i to bi negdje bilo mnogo više. Ali ja sam ekstra zadovoljan s ovim učinkom koji imam. Uglavnom su stranci jer ne znam kako da vam objasnim. Skijanje je jako skup sport i morate imati novca da bi došli. Kćerka mi je sada u Njemačkoj, ali 50 maraka me košta dan kad ona izađe tu. Nije meni to žao, ali hoću da vam to dočaram. Znači morate imati para. Ne možete koliko doći na skijanje. Koliko košta osnovna oprema sad za početnika? Pazite, koliko para, toliko je muzike. Moja oprema košta 2500 eura. A možete naći za 200 eura opremu. Nije to problem. Ovo skije stare nekih, mislim, 70 godina i nekad smo mi skijali na tome. I ovo se malo gdje može vidjeti. To mi je brat poklonio iz Njemačke i on ih je gore kupio pa ih je donio ovam. Vidite štapovi su od bambusa. To nema nigdje. Mislim da nema nigdje. Dao sam puno novaca za ovo, ali jednostavno nisu na prodaju.